Oğlum, zaman çataşıp, kıyın өлкөлөр tuş-tuştan kızıp eljeribиz tarıp baratkan çakta, bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarıp ıntımağızdı bekemdeyli. Siz aytsanız da bizde işlep kalıp işlep atabız biz. Kolumuzdan gelgeni kılıp atabız. Kayran gana el, kayran gana mamleket, kayran gana murduna boks büyük ölgen kırgızlar, dağı tartkılığın aldı eken, belindi beken baylap turup çıdağın, özüңdün zökür uulдарыңа, özüңdün зөкүл кыздарыңа. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Бұл болбойт да. Бұлардың барлық қызматтан алынған. Мынау жігіт Нұрлан Өмірқұлдың өткөннің шеге чыгалы эксперт болатады. Сабырыңар сөз мырзалар. Кыргыз Республикасынын 25 жаранын жабыркаган, анын ичинен 2 жарандын абалы оор. Ата баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукумулашка акыбыз барбы? Бұл жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Bilem silerdi. Bana өлкөнүн баарын талап бүттүгөр. Тарттырган чөйлөрдөй бар. Эмки менен мага мейир манаке болуп чыга келем. Сен эмне? Айылың жашоосун билбегенде. Кулагың дүрөйт. Көзүң сокулуп калган бия. Жаштардын баары Россия менен Казакстанда кул болуп жүрүшөт. Эн улуу тоону булгабай. Чыгал. Өкмөт эркектик кылсын кетсин болбосо, мына кыргыз элин түгөткөн атабыз. Hadi brат, hadi götür kurayım. Oldu. Neler bırak bak. Şapasına ayrılmak. Кейін 10 жылдан кейін анан небереңиздин тойуна барасыз. Атайын Бишкектен, Оштон бизге bir врач, bir медсестра келди.